fei o te whaatalo whawhawhelo ia tu mai o tātou puleanga, ia te nane fwoi o tātou atunu, ia toi so onga nei o tātou por kalame o Kapite, ale Ekalesia, ia o nā, ia i fwoi le mai asu talwai. Ia nei fwoi o mama futa ma le Afioga Patele Ioane Ono, ia fwoi o le whaagulunga nei por kalame, ai whawhelo i tātou ake po, mo sese Vitorio Tui, pia fwoi le mamaru la uus taulanga, i la tō lo mai mai atunu i whawha. So i fua manuia le ni fwoi tai a fau i le tātou por kalami o Kapite le Ekalesia. Malo, lo Afioga Patele. Ia, malo so i fua talo. Lawa langi mao kaku whaftai e ku, kaku o ria mai ku ni tau fau. Ma popo so i fua mariola, masi so tātou tunu, ia, masi fwoi kaku pianga. Ia, talola ka sa o le o umanga ko tu parpala plenga ya mitalo ma lo lawa so i fo manuia malangi ma ya la ka ko su ilon makoringiu ka ko sa o lawa le ka ko programa pe ona fa wa ma na wa ya son tona ni ya ka makasi sa okay ya wa makal talo so pa ma le alo le ngam ia amene aftai ya tua mo ni ta fo sulu mai le la pa i mai o matu tangata ia mese fo si manga i la au mo man pele ia pa i mai la le lo anga le lo anga lo fa ia i matu pa tai mo la fa so ia ni ngata fo ia pa tai mo so i fo mo ia matu no ia matu talo pe la o fio ia au ina mai lo nganga i fa nga filinga no matu no le lo manei ina ia Fatino le nganga fa maoni me fai me tono le fai me sa ia e pela o fio ato e anga le manga lo foi mato tunu e fia to tua man fa maon wale at engo le tunu e mai se non tama o ainga ia me se po ia fa nau la lo vo ta ele kale se manu e me se po mato tunu mo atayao kamane mai mato proclame me se foi tanga rengo so fu maloloina la to lo sponsor ingel ne proclame ono Yesu Kristo lo mato wali amen so apo tamale alo le ngang pa ia amen tai patele mo le talo le foi en am tele ta proclame ile foi yaso ya angafi ya pole sa io le sa kau kia hoi ka ko pat kia o soifo ngai a poskoro sa le ya oka se sta u ia aso ta u ta to Ekalesia me ngai ka ko Ekalesia se lo fi le kalenga le lo kwa wai aso alua mo me hunga samasangi lu ko lu fa samasang lima ke ia lo so me se fi ia si break ai fo le le routine le o sa ma sangi o tau sanga pat anga fi o e se fo lo ko fi la unga le sanga fi i kama ma ko ai o fatu tu o ai Patele Paulo kama sa yo kama ia le anga fa wa e Yesu le Ekalesia e Ekalesia Yesu e ka sia fi nga le Yesu e mai le mateo ngapi e po suma le ono tol mai Patele oi papa oi o lunga le ni papa o te atia e ai lau Ekalesia min kasi Ekalesia oi ke Ekalesia Yesu ia pangalia ia waro fu o kele mo Ekalesia pe yo kele ya mo por fast food ia o meu mo Ekalesia ka kikilungi Ekalesia fa o tangata ale Ekalesia dia o Yesu ale ngai fa wa ina lunga fa ko por kamare o Patele como fa ko ma mai a Yesu mai Patele o Ekalesia pequeno nga vez o oe o le keviso o le alo le atua soifua o la si la kali Yesu Patele wai o le Ekalesia ngai mai ni ele se tali mai ya oe ele se tali mai la nei o stangata o le talian tu sa mai ngai lo tama ni fa mai lo me la le fa ko yo
Pe kelu lora oi. Papa oi, kefa oi. Ai sa, wa lunga ni papa le la wa tia e kanisi. Le na fai la vai fili. E foi fai to o se oli manu malo ia. Ah, ia le lau fia. Lua fe lu su limo ka ko ia. Talu mai Yesu, ia nge ia alu. Ang fai pe alu le ka la sia moku o le ko. Inga pe pelo Ia Yesu. ko in se anga le fe mengi ia ka ko me o malo pe ke mo. Ke mo. Na ngale ka se Katoliko lua po o tu ton. Mo mo tu spaia lua. Tala tu wale ka le sia. Ton. Ia Manchesterian. Ia po la to ye. La to te fa un ina le. Le kuspa ia ma le Manchesterian. Ai ma le tradition. Living tradition, living scriptures. You know, living. No, we don't me ola. Ele me pe. Me la le. Tala tu le ka le sia. Ele yen me le. Ele ke foi fi Yesu apostolico fi. Ko sume ko lua. I e finingalo Yesu. Fi Patele. Ya. Le al finingalo le tu pe ke lu mak mangiro la. Saules. Le hana fa wa mo ke mingi. Sa wanga Yesu le fa pe ke. E ke ro fa kia. Ya. Vai la Fanga ma moe. Leo ma moe. Ya, mai ya pekerunga, yang sango Yesu nga pri evangelia le matai. Se yo mai a popeleo suma faro ini. Kau kia. Li mo sia le ngare. Fa wa. Me ka ku le fa wa le se moksia. Ngal palolo moksia. Ya, na. Alo fiong. Le ka ke ye ile, imta upule Laudato Si. Laudato Si. Ya. Pe ona amaka mea ia ia kama pa ia Pope Francis le. Iyo. Le tu malo le. Tau sanga nei ya. Iyo. Ya, kele le awa onga nga mai ikuskusinga ka e foi kama pa ia. E oa. Ya onga mai tato. E makariela, o ni foi ngi fa pe mingi sia me. O ia yo mafofonga nga o Pope Francis. Sa mafofonga Pope Francis. E fa vai ona mafofonga mana o onga o ia te mapa ia. Fa wina le tuo, mano le nga pa ia. E fa vai lunga, le laka ko ki ai. E fa vai lunga le. Kuspa ia fa vai lunga ole living tradition. Meo. Portal tu ele Ekalesia. Ia laka ki foi e fa mai moi foi kuskusinga i so nga uso ia mo ati ia. Ia le lenga o pope ho ngi ia pope leo le laka ko ki le sukol. Ia fa solo mai ia Pope Ioane lo sukol. Ia Pope Paulo Leono. Ia kama JP, John Paul II, the Great. Nawa. Ku ia me title nga John. Asia, the Great. Kamikia. Ia ale ngaka fo nga ia Pope Benedict XVI. Oka. Kam sa o. Fai ai nga. Ya, saya mai lari ia Pope Francis ila le fo yo. Pai nga fa le fa we Francis tu ma fo nga ro nga. Ele se me nga Francis ila ka Sicilia ia. Ya, pe wa vai foi le proclame karwai. Le rarolangi nga le oka. Ia nga sa kama rarolangi are ka ke. A me le pange ka la. Ia. O fofo nga le ko. Ia la causa o lo ia. Ia Patele. Ya ko Sicilia la kanga o Pope Francis. Masangata Francis. Wa ka le Francis. Ne o nga suafa Saint Francis of Assisi. E o suafa nga le tau ave e Pope Francis. Patino nga renga o iole. O le tamao le Ekalesia po leo mamoe. E lefa mai Pope Francis fa o ka ko Laudato Si. Mamai. I do not want to write this encyclical Laudato Si without turning to that attractive and compelling figure whose name I took as my guide and inspiration when I was elected Bishop of Rome. Oilale, attractive figure, compelling figure, Saint Francis of Assisi. Ai, kawel mai kele mga kusile tu sta yala le Laudato Si. Ai le ka o
e Francis o Assisi. Ta kawa ngai kamanga. Langa kaka ngau ya aki sis da kulia kale. Ya wa yo la fa malo ku po Francis ala kala lo ma kama yang luperi. Ya masih mangu de go. Kanga ke fie me ola. E fie me o si manga. Tu lo mea. Ya vai mangu ra si o. Ya. Kalau alo mangu malitia la ku mayong ku pasi ok. So o ila le e fofola mai fina ngalo ta mapa ia po Francis ia ele ngakau soifuanga mai mata ia lai la ngaduenga ala soifua o Francis o Assisi ia le ngako la ka kikilo ko ia la la menga fifi ia e po Francis ia Saint Francis of Assisi ia famela ngaka kai e sele lo foi kaka tangata matitipa the most vulnerable of society ka le kangolima tangata matitipa mo solo le ala ya lo foi kanga fa penga pe le se fa mo ia o ia for patron saint kanga ka umai nga really ecology o MNRE la ko fa fonga mai ka nga ver ka mai o Saint Francis of Assisi mo ko su fanga na ka kale le pui a fer ko nga renga pui le sisi manga ia ka mai nga mo bua fa ka mai menga ka kiri kai ka fer la mai ia e lo fa fo la ka kale ecology sisi manga ia Francis of Assisi le nga tsana e alofangia mai e o ke siang e me se ka kale ke siang o si fatu tuanga ia onga longa le ngale Francis o Assisi e fia so songa ku tangata malonga faku e manga e fo ia tu tangata le ku wa me uma mau me la ingo kama e mau oi ikaria kwa ku wa me uma e ku wa me maka re ma long kama sa we o ia le so o le lenga pe ma long kama o ia va ia pising ma pe textile eu e aku va ai ngai e me sa Assisi mo Assisi no okay o Assisi o no e ka o Saint Francis o Assisi ya Assisi la report ya e fa ko nga mai la ko lo a ve si lo o ia le mo o ai la pising o me textiles ku umar kamane me ku umar kamane e nga mga re ku ye e fa ko so me fa le me o mai nga re e me le ui e mga kamaro mai de o ye e fialu ko nga o langa fo nga le o attracted ka ia ka nga mo nga ku ma si ma adu kan hoi mango mo ia e fa ko non kamai fa di e kamaro me ye o de ese me ko ma o ke fia ya lu ye tua ba fi sa ili fia ya nga ping fa isa ya la ya ko ma ro kala yu mo mai ke mai lo la ko fu la wa adu ese lu ma ai ya fa me ngaru ke ngo ka no o fu do la au ayo aru ayanga e foi ya ai nga fa ali do le tro ya ni langa lo nga ba la winga media ni le na e foi ya la le langa le simple life ya an me foi ka we ka o le media le mo kilo nga ye nga yo because a mistake nga ko fo mekasio ma fo faudi le misterio o le fofoa e fa que foi a Francis o ka ko ma nga manga yo monga le manga ai yo ku le lo pe o le ale wingo ni me matango fie na foi ele tu le harmony le and he saw a wonderful harmony between God, human beings, ka ko tangata and creation. So ka fa ko la dia o ngale pe fa uma mai ma po fonga o Saint Francis of Assisi ya le fo le fa pe ngai ya o Francis so la ngal ta o ya
Nga mo Laudato Si number 10. Aka ko mai lai. St. Francis of Assisi shows us how inseparable the bond is between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace. Concern for nature, winga. Popular Francis, ile ngatula pa faianga song faianga sangat. Fa mai Francis e kakau fai me ton, mai fai me sao. Tangata matsi. No inga ma fo Francis, ele se kau makivo. Ora ele nga fai ele tu. An mele kupnge. Ave kamako mea fa ngalo inga tangata matsi. Makiva ya ka makiva. If it's last week. Commitment to society, long wingai. Kakawa ave umano, long tomai, long malosi, tangata. Society means people are. Mali interior peace. Famaya Francis was anga faya me. Fay umame long langama. If I don't call coffee man, you long Ingai mori po ala kai o walungi awengai vai pe mo ingai ka kamaki o lo nge awengai me ai si ainga fie lo nga kilia nga fa Sofia Francisco Assisi fa ngai me nga mo mai fongua le ko ya ku ave in fact o nga fa ku lo nga ko inga St. Francis of Assisi the Franciscans la komena fa Oleo fai la ko kapisi. Aku fai ka. Communicates with all creation. You see me? Mga Francis so ka ipe. Awang misi so ka tangata le tua manisi so ma. Vai ole ka ave ale the triangular. The formula there. Preaches to the birds away. O inga la o mai ma le. Inga o mai la la. Como aro ka ule fie la nga ka fie la nga mangu. Ya la au. For la au. Ai me ola. And wanting them to praise God. Mai me nga le mga oi. Mai ka ko praise God, ya God. Ai sia o ka ko uma me la multan. Sa ole. Oi. Ole niu, ole mamo, ole moa, makua moa, ole kaifau. O mea ola ma ikakao onga praise. Alela ako sa ko ikakao ko le mele faile. The Canticle of the creatures Faithful to Scripture invites us to see nature as a magnificent book. This is very important. O kilo sangat Francisco Assisi ile natula. Masisio mangau mea uma. Lagi kilo be, arava mai. O kusi me. It's like a book. I say, wala kusi mai meo fina ngalo le tua. Le lo fo le. Mo ele se kusi le fai kau. Ai orang kilo le lalo langi a koa ma wa ke ma sami ma ya o kusi. Kele yo me ngale kusi mai na tula me. Ya male sio manga. Ilo no mafofau. Ka mai le lo fo le tu ta so kanga le ko marka ma si ma se wa le ma ngene ko kusi fo la wala kilo sa un mafofau fofanga le ko fofanga le tu tofa ma le tu le so it's a magnificent book in which God speaks to us. Kala ngoa mai le tua i maka ngo fia monga. Kala ngoa mai le tua maka ngo fia masinga le po. Kala ngoa mai ke leo mea. Le o fa le anga ka ia le peace le po na maka ngo fio. Maka ngo fia le la. Kusa menga le o ngale. Kau wavala mai. Mai o le peace le. Ya o ngeila kai mo ka kan mo ke ngeila. 21st century la miluka ko olo fale anga uma
Kau aku ngali kau ala le fai o sala e luma. O la vale alu la lo fa le. Aku de fona mai o. Ele o ko e vale el tangata. Fa me manga ia. Ai mai. Ya pesca lo ngo. Kau fila ko fanga mai ma ko fa le. Kala ma ko pinginga ko fa. Yang ko ya lu ma le lo ngi. Nga ruenga ya me ngo fo tangata. Ma di we mai mau ma le lo ka. Me mau e fo le lo tangata. Man ko kele le wo. Ika ke lo fa ko nga ka mai. Ai solo le ni me ngo fo. Fia ai la le a mai TV. Stop, don't go. No money, no water, no food, no home. Apa we ka lo fa. E me le ko le fa. So, me la ngale. Kung ka ko kilo. To e sa le fa o e. Ko ka kilo ka ko me fai. Ko e mai mata ngo fio si manga. Ya nga fa mai ya popeyan polo la jam te kan mai popeyan polo luan vai. Ka kirias ka ko me ko fa ia ho ngale ko e fa fo e mai vai me nga ta fe mai ai. Ola, ko fa fo e mai si manga me nga ye ta ola me. Ngai ro ka ko ka fi uma ka ko me vai. Awangi ko fa ia nganwenga ki kele ka. Ai se ku ulan si manga mal nga ku lo mala au e o la ko. E vai ye e kasia kau sanga e ke wa e ko seki mo meu. Yang e ale healing power le nature. E la healing power. Ka ku ke ko ka ola fa ni ang fala au ang e foi upo me fa ni ai kia e ko. No. I mi ka ko kia. Pa wa ka ko kia fa le ha me. Ai ka kia ro me. Pa wa ka ko kia. No more development. Ka ko vai da ia ko. Na vai da ia ko. Foco mo yo. Kongo mo yo la fo. Ya ka ke lo le ase. Muta. Peas, me ia fa ka ko manga susungo. O susungo honga. Wa ang kai la ko wa. Ang susungo ngai ai o kai au pe lua se. Ko kongo ai lo fo me ba. O la mai kam. Me se vo se ka ko le ese ore le. Now we are young, very young. No my volcano. So, ole magnificent book la le creation. Yeah, ole kala ngo mai ele tul tangata. Kala ngo mai ko ile la. Kala ngo mai ko masinga tul po. E kala ngo mai ma ngai ole afo ko bongo. O kala ma ngai ole sa. Yes, funga la au. Fu la au mo funga la au. Sa ole le. Ya mangu fikolofi mangu vai fa. Yang ka ko wa ai vo ilango mangu. So colorful. Ele mo lo langi ngi ko nga kala vo nga. Te ki ho yo ka ya wange ko yo ka pe mangu mai i fulu lang maka ngofi e vai na ko. La ko ka ki lo ngai mangu i nga. Por me o ka nga o ye ka ke yo le la ka fa so ke. God speaks to us and grants us a glimpse of His infinite beauty and goodness. Ole kuskusi mai meo si manga maka ngo feel si manga le mata ngo feel le tua. Faaka mai. Faaka mai. Ako fia maka lape au le tua kilo ya kumama. Ako fia mai loa pola ko nga au le tua. Ya. Nyewa mafa adia ko ako ngalole. Ole watete wala nga lesi nga mo masingin ka sende le ka po e mai ka ke ai e maka ngo fi po ole watete kai nga cosmos fa di mai nga me ka ke lo ya le ka ko lo nge ole technology le maka ngo fi ole po pe si le ka sam o ka sei le vastness buanga mo. O que sabe ngi foi so o me ale o sabe o sabe mo kikilo samia. Vai ko ngane kai porque vem que sabe ali vai acaba aí kai. E ka kelo, ela pouco ka kolon. Ala la ai kai li muta. E se lenga la. Ya pise lenga ho ngane ava ko sa o li. Ale kelo ya ro ko inga ho e balo ko nge kam ka mo ya waso ye
ele ingi fua vai fika lo fale fai le sao e ke fika kai o e ke fika ngai kai o na ko le mo e seka ia lo ai ya apelo le vai dia le samilia ya fai fa kuro pu ye lo le ya e si pa o malsa ya ese le maka ukia le si o manga e kana ho mai fo le to nga me ya ka ke yo lo loko le ole sami e maka mo fi nga o nga lana la mo kai lo bo la lo kam la lo kam sa de fio ia ese manga ya ia la fo yo no la ura o ese nga la langi la yo yo o meu amo so beautiful yo langoi yo kong yo gure male Clorox male ole awang yu king ya kako kamale na me yo fe kako o fa angor ole matang o fi ole atua not just a sisio manga le matang o fi ole ko ko kalepe ngo kako ngarenga song fa infinite beauty nga le ko male le yo le ko le wa surumur nga wa manga okele wa kilo le ila sio manga as an object to be utilized ma se me nga wi kele what me sala o singa le e wa mai o kilo singa ila aula o kupe nga kupe kilo pala la kupe la me e kilo singa nga kupe nem foi nga ngano ya la ko la ma ki kiwa la ko I ko nga le sila ko nga ile beauty le magnificent o le sio manga ma le melio le harmony na le o lek ka me nga o ma kiwa tato ma kiwa e sila mamao sila manino kilo mamao se vai po fikalai mai le ku nga mera ka mai fai wonga ele nga sio ma nga me nga ka ko ki au ke mga ole la vo po la tu awal mga ole ai mangu le peng ya pela vo me vo ya la vo ia por ki ka ai mai ya e sa lo ku pela ku fo ku pe o ele fe kula nga sila o le kupe ke mo ngil di masala ana ko lo ko o pinko ai o le uman le ali masala ngepo o ma tan lo sila mamao vo ngale e me aki e lo ai nga sila mamao ke mga o kupe nga nga fa nga ya o ma ka le nga kamu fa ka vai fanga ka it's nothing ka di masawi mai mo mo isime lua ki era inga uma ala ka fa solo o ka ke kilo la maka mo fies mentalon sio manga so beautiful the combination male the connection interconnected interconnectedness or the creation male tangata male tua no ole ai filo ale ko ora ngi ngale ka ko sa vali le make sure nga sa vali ngole you know ngalo nga mamanga le ni ngalo nga mamanga le tua ole ya ka fa ko le so se me ke lo ye le fa ya ngalo ka ko fa la vela fa la vela le fa fica le tu me temine le nga tu si tama pa il tu si ya ole Laudato Si va vai ole ka nga ka ko si manga la ka nga ka ko paneka wa ma me ke veke uma ole pa se la o ko la mai ai ole se vai ya la nga ma me ke veke ai ko ki ka kon me ka pe and as you can see our home Mother Earth is lamenting means our Mother Earth is
crying, wala tangi. I said, Mother Earth, because we have abused her, mistreated her, bruised her, brutalized her, plundered her, exploited her, violated her, destroyed her. Mea ngā lewa kangi kako sisio manga por kako paneta le Mother Earth. Mangkua apa kako whaanga le Mother. Hey, kau kako alofa le Earth. She is our Mother. I said, kay peo kako kinga, la mea tina wha ia tato. Whawhanga kako, whasusu kako. La mea maua mai le Earth. Ia peo tina, ea. Ia mau mai mea ai ka kio lai. O le vaile ka whei moi. Ele o mau mai sisi mea. Le anga lope e whapea le Earth pe o mele ka kikio kuliaka le. O le skako, na laka ko mea koe. So this is not just ideas, concepts in kako mawa. This is reality. Mea leo le kupu ke mea. Le kupu ke mea. O inkia, a isia ko o Asia, Afrika. Laka ko o koe, ia, pea le laka ko koe. Ea, o legi vai. Ia, le wa makanga kau si a kongu ui. Me le vai. Kau kia me kau kio e pehe kau kia le pui pui kako tina. Tina o le tatou lalo langi ngi. Ia langa ia la si upule Ko mai, wa mafuang wha pere Mother Earth because we have raped her. Iyo, ia ako wat whafonga na tunga le upu rape. Ia nga le kake pisa ia I kako kongu I ka mai kim ke nge ki mama. Ia, ako sa kako raping ia le kako sisio manga, le kako Mother Earth. Kako whaaleanga ia. Kako whaaleanga ia. Ia le na uforinga nga. Le koe o lai se mea. O le se vai. So, that is why for Pope Francis, the primary purpose of Laudato Si is an appeal to all humanity to listen to the cry of the earth and the cry of the poor. Appeal. Longa winga. Ia pe alfa singa koe apili o kala kako kamapa ia Pope Francis pio leo koe appeal mai. Koe appeal mai a tatou tangata uma o le lolang se ia lo rofa kako kamwhai whanongo I le tangi mai a le ele ma le tangi mai a le fatu o le fatu e whaungi I tangata tangi le fatu ma le ele ia kako la meo le sapa tangi le fatu o tangata tangi ma le ele ai sia kako whaleanga a lato ia ke mga ola ka fai ka kalo I ka kalo lea ia e fungi so fa fo mai ka kuanga ia la kwa upu ka fa peltania o le pesele ai fo ia Francis o Assisi Canticle of the Creatures lo winga o le pesea a me ola uma lala ia ka ko uma me ola dis ia e mai ka ko ka pese I maka kalo ia tot Most High, all-powerful, good Lord, all praise is yours, all glory, all honor, and all blessing. To you alone, Most High, do they belong. No mortal lips are worthy to pronounce your name. All praise be yours, my Lord, through all you have made. And first, my Lord, brother Son, who brings the day, and through whom you give us light. How beautiful is he, how radiant in all his splendor. Of you, Most High, he bears the likeness. All praise be yours, my Lord, through Sister Moon and the stars. In the heavens you have made them bright and precious and fair. All praise be yours, my Lord, through brothers wind and air, and fair and stormy, all the weather smooths by which you cherish all that you have made.
All praise be yours, my Lord, through Sister Water, so useful, humble, precious, and pure. All praise be yours, my Lord, through Brother Fire, through whom you brighten up the night. How beautiful is he, how cheerful, full of power and strength. All praise be yours, my Lord, through our sister Mother Earth, who sustains us and governs us and produces various fruits with colored flowers and herbs. All praise be yours, my Lord, through those who grant pardon for love of you, through those who endure sickness and trial. Happy are those who endure in peace. By you, Most High, they will be crowned. All praise be yours, my Lord, through our sister Death, from whose embrace no mortal can escape. Woe to those who die in mortal sin. Happy those she finds doing your will. A second death can do no harm. Praise and bless my Lord, and give him thanks, and serve him with great humility. Amen. O kasi mga talo Saint Francis of Assisi. So lang kakalo lale. O ka wala ka uma me ola uma. Ya mesiala ya Sun, Brother Sun, Sister Moon, Brothers Wind and Air, Sister Water, Brother Fire, Sister Mother Earth, and Sister Death. Or kako fingi huli okay. Nanan mereka umay isang Francisco Assisi. O leoti, o le vaenga, o le tato wi inga ileri. Ele se meka ki fefe, kako waya o Cristiano, tato fatu tua. O leoti, o le faitoa, le ola fo. Le ola silia. E lá fa mai ia Francis, Saint Francis of Assisi. Io lo confinho foi não, eu que lo fazer o confinho ao me alho é que aquele fefe ó que eu ponho que eu ponho o mo caro go essa é manga aí olha me uma na fofoanga né meu uma fofoanga o vi ilha o lengonga Laudato Si io Laudato Si praise be to you, my Lord. Yeah. So, Nella, praise be to you, my Lord. Praise you, man. Various fruits, colored flowers and herbs. Say why? The night or the day. Kakalay mamai. Mga ormano pepese. Peke ngase. Pese pe jadi. Ya. Oleh air. Ya, me umbangi. Through the light. Esse maka mo fia foi o Canticle Saint Francis. Saint Francis. Emang every sing a piece about the peace. Make me a channel of your peace. May eight fing in what? To toy fell fun. Oh, God. May pung sa coil mam. Coil mam love. Okay. Yeah. Salary. Lang pesa na. Nakau mai lai I. O I pe wakana ngokuli te momo alam tangan ka programa ni tsaya. Yeah, ya foi. Ele o kusia kama pa ia nga o nga yama fo Pope Francis. No sa foi il Vaticano II. O nga le ka il Vaticano II. Ya lenga ke fa nga lang kusi le Laudato Si. Ela ia kan I kama pa ia pe o Pope Ioane le lu tonu la ko inga la. Ya so mai mo Pope Paulo Leono. Nga sia si mai samo. Nga sia si mai samo. Ya ko si sila la ya kan ngale. O le fongo nga Vaticano II. Mai fongo ka masi. Ia kau singoki. Singoki.
Kasi ko kilo katina le ma ko po. Ya ele nga o ele nga ko Katoliko. Mo si invite for si. Ekalesia Katoliko ho ya. So ole sila documents le Vatican II ka o fa ingole Gaudium et Spes. No winga a pastoral constitution on the church in the modern world. The church has always had the duty of scrutinizing the signs of the times and of interpreting them in the light of the gospel. Le ka mai I Gaudium et Spes. Le kasilia vi kuki male, kasilia favor le kalesia ole kilo ianga al tau. Kilo ianga al tau po pa fikau le kupu mai. Onga faila tadi le kalesia. Scrutinize ka kilo ma scrutinize ma po polar pa fikau kupu kali ele e kalesia. Kali ele e Vaticano. Nela e kamapa ia ma e po. Nela le kali la ne mai. Kasilia ki ka o le kalesia. Scrutinize the signs of the times. Kako kilo le kai mi le kai. E po ame ko kupuai. Wana nga ese ia I pioka ho I so fo. La so mangi ia me se ala kau. Me yo kau ma me o vesinga. Me nga po le kalesia. Ya ka ko mai ko ingale o Pope Saint Leo the 13th. As who fight le kala leo muri alingi. O ia kasi valui wa kasi. Ia olanga kusila ta iala le ka o ole rerum novarum, new things le winga nga o me fo. Essentially inaugurated the era of modern Catholic social teaching. O kusila ka mapa ia le popele leo sumalton o inga maka mai role le onga kilo le kalesia me ko kupu malolangi fa fikau o kau fa vesia fa mai o fai meletono o atuno o lesia ko o ngati nga amaka mai lola ia o le modern Catholic social teaching of the church. Ili kausanga la lia yang fai kusi ko nga mafuang fa lang kusi rerum novarum lang kusi nga fa sa oya ia ka kemilio le o le exploitation of workers the industrial revolution o fa ngau tangata fa ngau ka fu ngale mo ka le keminga o le industrial revolution o fa me o fa mau fo lan masingi o ye masingi o ye ka vale mo fa ia o haru fo ngai ka me sa Europa nga makam le industrial revolution o mena o ke kilo ko mapa ia popele o tuto sorry fa ngai ka ngan manga ngue na o ali po o va male alu ya o male po o male wa le manga o kele o tangata greedy ko mass producer me pola ko ngame greedy ele malolo mai yo le mo po ke sulu bo ya ko usu mai kai ale kai o penga mela exploitation of workers me foi la foi le angol me finga ringa o ai ke ku mai ala so o ai ke ku ngar o ai de so se malolo se malolo ale sila me fair wages no winga le ango ko pe ka nga kai ngi ka so fu an ka ola ele tamari ya sala wa ka mi la lo tamari anga ka nga ka so fu o ngar mga kele kupe ya mani mass produce me fa ngai tangata. Especially those who work in factories. Maybe if we me, who mahau? Se me fo. Ngau kele melia. Ayo kikiro nga ka fainga renga ka ola ye. Ko de anga ko. Le anga ko kongi, le anga le conditions of. Le fainga renga. Ka fa le ka ko official. Kako kiwi pia ko la veo kako kamai ya kako sa ye ako mai ko fa ila me kako fa le ya ko nga me va penga ya o nga kama pa ya kam sa ko mungi la nga o nga ele a mio ton
e whaonga o tangata. Ianga ko kongi lele kemi ia environment o ngaluenga. Ia, long hours of work. Ia, le whafonga mai ka whaingaru. Le whafonga mai ka ia whaingaru nganga. E pisi nisima. Ka whaialofa. Whaialofa. Ka ko ia Pope Leo the 13th. Ia, o ke ngau kupe. Ia, e kire lor ka mari angar kaka. Ia, o ngai fwe ko kongi minimum leipa le wage le minimum wage le au leipa ia samu. Wiki. Sorry. Ia, ka ko malo se kau kuku ai runga. E fwe whangaua. E tangata mala ko ai ngai kaus. A le whaialan menga. Ia, le labea o kou le. Me le tonu lea man whai me le sa. E pe on karango mai tu sila te mapa i o Pope Leo tolu. No varam. New things. Yeah. O new things la pe e whaasinga mei o le Industrial Revolution. Wasau o me fōu ma koe ngā products fōu wonga. I wanga ngau a ko uio Europa. Ngā fo la ki kilo le make ke la langi a ko e kele ku pepea. Ngare ki kilo le soi fo maroro ingo wa finga. Ki ngā fa whangu ia kukua le ko ngaro kua mai. Ia, usu mai kaya. Ia koe ngā mera, ngā wha malos. La kipira ro kongi pe pe. Ngā la. Ia, a whai ke maua se kopira kama. I think le hoi maua runga kuko. O e kuko rerum na waram. Ia, ko whai kawera il maa ngai o. O luk ia tamapa ia leo Pope Leo. Ai ka fa le kingo ka kampa ele ma ia ka ko kamasa ya ka ko mana ia Pope John Paul II o le si se Pope John 23 langa kusi fo ila le pacem in terris peace on earth it's a historic encyclical el que mira le o koe a kaula langi i meio me kawi fa nuclear look at that brink of a nuclear crisis. Koe a kau punga roman ko inga whailang kusia pacem in terris peace on earth ia whasalau i laurangi ato. Lea nga koe whaifoi la nore. Ale makareo umanga o kaua mua mai kaunga longa lua io mea whanga wonga. Al kaua le long kore kusa inga koe whakaika i longa mea kau whangikia. Mea ka fau ya. E makaria foi le umanga ko ronga lualenga. O le Amerika fa me yo isapangi. O ka nga ila nga ko nga pomunga. O nga la nga fo kwale ko manga ale kali ko fa nga ko nga po. Ya alela ka o vesi fo ia ko kikia. Lela ko kikia. Ka nga me la ko patsenga pingi me o ngikia. E makaukia. So le langa kusel tama pa ia arlofa so le filemu koa filemu the encyclical not only rejected war ia kasileme the encyclical going Ekalesia Katoliko se kaua ese me mo man kaua o me mo man kaua ngale okia ka ya lenga kan ngi ai kaua le sala eluma vai kaua nga ole ko inga ka mai mangfang ale o mia o mi fele le va le ia si ele fele va le sa wa me po wa yo ka ya ko le fono me de anga bo nga do fale mo ko di foi dan fale sa ko o ka ni fale ia wala isi me ya ele panganga me ngai nuclear Iran sawal kamangang sawal kamang PCI kol sawal kamahuli pingi Amerika nga kamang release ya adwala ilba dali ala sawal loki ang sa loki wo man me fa sa nga mai lalo pa ko vili lalo o fa mai o mea si ma o ko nga malo si ile pangka ngai lalo sorry sawal kamavili me sawal ko apa lo la voy a fin ahora ori ele yo mais ko pu ele kai ya ko pulu loi ali okay ke vi ko me ali o kulori fia e mai le ya mo le me
O ale le fa apa le wa le nga le ngo ka wai so kulanga na le Ekalesia Katoliko meo ka wa so sko nga ka wa as mesia unjust war ele reject the Ekalesia nge meo ka wa but provide a path to lasting peace e kusila le ka mapai nga ko fa ka ko mai te mapai pope Ioane polo Ioane lupu ko ko fa ka ko mai ko nga le hala ne a ko the pathway e mo e tato to fi le mu mai fi le mo lana nga mga aleng mga ay ko Francis iyo fi le ya na la ka ke o mai a Francis ka ko fa so mai le yo ku iska mapai ke le mere nga ka ko ke le mera nga ka ko fai Maria Maria le ava ko ma o nga ia le ka o nga ka mapai ia le ka ia lai foi sa va ni le Ekalesia mera nga ka o la ku si dade e va pe Laudato Si nga o Pope Francis yang ku si Pope Francis ku si ma so angia ka mapai nge ia sa ka ko mo me nga lo o fongo ai fo ia fai tu langia a epico po pe va si pack ia ala ka o ko eliska program na ngo ia e o ese ma focus ka mapai kuspa ia ia e fa mai o mai kuspa ia o ka mi pa ke le o ma ia po ia le fa no ke le fica mo ia penka o mai kai me fa mo tai tapo klam ia mo dia foi fa kai mai mo mo tato tulu ia ma se la to mai mo mai tulu fa tai foi le tanga renga so fo maro ringa pa ke la kunga e fa inga o kun ngai pu kala mai mau ka malau yo mata fa fonga mo sila mai le yo le o ngare ya ku sila lo tato si ia lo fio e se me to fi sa no lo fio ya wo si ia ma lo la fa fonga mai ala ka ko so ho i na va ya so ia pa porque lo fue sa le ia ko pia le mo ia fa ai foi le tua ia le sua fa tama le alu le nga pa ia amen e tuar ma tu tama fa tai tele lava lo fa tasi mai ma ua ma to por clamele ni asu e mes foi lo fa tasi mai ma to o tunu o lavo lo fa fonga mo mata mai foi ne por clame ia fa susulu celo lo malama ma ia fa penal ni fa tamau ngena la toi le malama i sio manga na taua pe ne o mai le tamai ma le poto e ala mai o tai au ona o e fa so mai e taua o le triangle le o le tua o le tangata ma le sio manga ka ko kilo ia i ta tolu le ia o lo afifi uma ia i le taua me uma ne faia mo i matou ia fa mo mai le matou tunu fa mo mai le matou puleanga e mai se lava ia matou penga palota o lo manei ia no fala o fio a mai file momoni ia matou faia le nei fainga fifinga fa vai lungo le metonu ma le mesao e te fina ngalo ia la matou tutalu ma le lenga le nei o na o keriso lo matou wali amene fatasi le lima o tou pai fu me tu ma pelunga ya Samoa fa manyanga uma lava le tuai suafa tama le alu ma le nganga pa ia amene tai ia tato programa na mo dei FF tu tama le sa sa te mi masan fa poponga o le tato programa e fa to fa soifua e manuia Samoa